Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, ada akong dito igiti karayan. Itak man iti surong. Ay! Ay, sus. Agdigdigos na ito. Ay, da kayo matgayam dayta, Kapitan. Kwa. Sa nabalay, taadan asawa. Jak matan nakita ti lalabas yo, Kapitan. Uray sak. Saan ka nakita? Ipapanan nyo ka day. Tanasapa kayo mat. Ay, inakman kita diramak iti surong. Ay, kasta ka day, Kapitan. Labsan ka pa dito, idna. Kaya't yung asawan, masapsapan ni Idna amapan iti karayan? Ay, uwan. Panagkuna ka mga alas 4 iti parbangon. Sana nagungat ka da kayo, hindi nakita yan, wangkay. Kasano nga agungat? Saan ba't nga isuti gagarak? Ay, wala niya. Nailanala alim mabasak. Ay, sa dino ka di abandang kay? Jay, ang gure ka? Tapay nga ibagakin ka ngay. Ay, awan ang kay. Ay. Sika Adamat lang na alamas, Inteng. Ay, ada. Ada basit. Ala, erwar mo nga ruden Ada mat igat. Karpa. Saktun ti makamu. Aglutaw. Ala, tainakman pa ka nun dagiti baboy ko. Adupay ko matiin nyawit ko inikak ni kwaraw. Ha? Naranaak nga main. Kaasimit no awan siya na. Ay katuwan Inteng. Ay na, mababain akon ka ni Kapitan, tatabadong. Pagbainam kumangay, kahit adamot asawa na ni Parinteng. Kwa? Saan mo tabay sa abaraw? Uray pa, tata. Talaga ang makariknak itibain. Uray tawan mo't nakurangan king ka, Idna. Ha? Nakita na kalaing may ti Parinteng. Sa bagay matkit di tatabadong. Apay nga minta di ka naglumang adagas. Jakmat nga rod nadlaw ti kaadan ni Kapitan, tatabadong. Sa bagay, awan mo't paglumang nga may karayan. Ay, naku na yun, tata. Inton maminsan, dahi tanton rupam, ti lamang mau, Idna. Ha? Nanakwanang, gumatangak man iti shampoo kan sabon. Mapan ka manen inton parbangon ija igit ti karayan, Edna. Kapilitan na kastaan, nana. Apay nga minapagaayat mo ti mapan agdigos ijay. Kayat ko ijay. Tanapudot basit ti danom no parbangon. Sa bagay, no iso ti nakairwa, ma'am, apapanan. Wala na. Mayat ti agdigos ijay, no kasjay aparbangon. Baraw, nakitam jay balasang nga agnagan iti Edna. Ha? Tay balasang ngay ang nagbakasyon di tabalay ti kalugaran tayaw. Ni Idna, tay kaanakan ni Mang Tasya, Wen, ingka ka armon, tabarang maigasat mo. Kinapudno na. Agayata kini Idna na natuyang. Oh, mulagayam. Anya pa'y laang nga ruti kukuam. Mabaina ka mangaram kan kuana. Ang mga no basta din naklang. Anya! Ay, dokasta, ada pa nagayat mo kini Edna. Ibaga mo na. Mabaina ka mangibaga ang kail. Kasano ngay ang makaasawa ka nga raw. Ay, Agpatingga kalatan iti arem mata. Bain baga. Ay, wala. bayan niya. Tay turturod kunto nga ibaga into nadagundaway ka. Ay, di ka kapoy-kapoy tapno di nakaunaan. Ay, sus. Anya? Iti amok namin kit ada pa'y dua abaraw nga agar arem kini Edna. Kasta ka day. Wen! Ay, Ano ti agar arem iso apartakam ti agarem. una niyang kalintay. Partakak kano ti mangibaga iti ayat ka. Kinid na? Kasta ka day, Guarab? Kasta nga raw. Ang amjak amuno kasanok nga ibaga. Anya? Da kayo nga Ada ka di amuyaw.
Ay na, depindi mo dayta akin ni Idna. Numaalam ti pinartakan, wenno saan. Ha? Ang no kayat mo, padasam kasurutin iji karayan. Anya? Mayat ijay, taduduwa kayaw. Ibagam nga gayat kakingkwa na. Ay, mayat nga ta dayta. Di nakto nga takaguran ni Idna. Apay kung magurain na kanay, kit nasayaan mo ti ibagam. Sa bagay, gusto kayaw tataba daw. May sa bulan lang, ti pa nagbakasyon ko dito barangay Kabildatan. Kasta ka din na. Wan, nanatoyang. Ay, ungayam. May ka din ni Kwarog dita, eh. Ni Manong Kwarog ko na yun, nana? Wan, awan ka di pa itimbagbaga-nakin ka. Saan kayo amaawatan, Awan pa'y ngarod. Ano kasta? Ha? Basta urayom ni Kwarog, tanda ka no ibaganakin ka. Anya ngay kanut ibaga na kanyak, nanatoyang. Ay, kat urayom taiso timang ibagakin ka, Idna. Ha? Ay, narigat noon una akit din ni Kwarog amang ibaga. Angkay, aglangan nakapailangan grundain ton rabi Na, apay nga aglangan ka nga agronda. Dangamin na patag nga ramida kita rabi Anya dayta? Anta papanakin ton parbangaon. Iso masapa kita maturaw. Sa dino nga. Masapol ka di pa nga ibaga kada kaya? Sige, sige. Bahala ikaw. Thank you, Angkay. Parbangon ay. Nagtarao kang nagiti manaw. Ay, urayak ni Idna litaw Ni Idna. Anday ta. Lumabas ay. Sige lang, Idna. Umuna ka iti karayan, tasurutan ka. Ading Idna. Manong Kwarog? Ay, kuha Idna. Pagayatakan ka. Ay, kuha, pangasay mo. Anya? Idna! Ay, pangasim ko nga, Idna. Ading ka. Awan ka sa panggapukan ka. Anya? Adalang kaya't kung ibagakan ka, ading. Ay, saan? Palawan nak dito'y Manong Kwarog. Ha? Ay, sige. Agawid ako natin. Pangasim. Hindi ka agriyaw dito. Naimbagtan na ranaan kayo dito, Kapitan. Ay, apay ayaid na. Ningamin Manong Kwarog. Sinurot na kidya karayan. Anya! Anya nga iti inaramin nakit ka. Awan matkit de, Kapitan. Ibaga kada kayo. Tapno dinan ululitan. Anya? Iti kanito nga ulitan na pa'y timang surot kanyak iti karayan. Talaga nga idarumkon. Ha? Bastos kit di Masurunak. Bayam ta kasaritak to man ni Kwarog. Mangibabain tayo ta. Ay, piman bait ako araw, akala ka ni Palinteng. Nagkuna ngamin mo nga isurum ni Kwaraw. Di ko na, kit kong kunaklaan mo da. Ang mimpaypayso na mo gayam. Ay, tilar aramidom. Pinartakan ka no mga minti ko na ni Palinteng kinkwada. Iso na jay, pinartakan mo tin ni Kwaraw. Ay, maday kinsurom ba daw? Awanan na, kasanupay itan ni Kwaraw. Ay, kitagbabaak to na. Parikot ko pa'y dayta. Pwede na siguro, nga awan dakas apanggap kanyak ni Manong Kwarog. Kasta ngamin unay abuteng ko idi. Kagawad ko anang. Enton maminsan, likli kamaw ti mapanagdigos iji karayan na siksika lang. Nang runa no kasta parbangaw. Wen kagawad. Talaga nga aramidak dayta. Nadidigra akon. Likli kamon ti agmay sa amapan iji karayan ngagdigos.
Ay, di mo amo no at dapay dakdak sa mapasamakan ka. Wen, kagawad kwa nang. Babae ka. Katawan kas kaagan anad ka. Wen, kagawad. Kat agyaman ak unay kada kayo. Mamati akmat, anasaya at ipanggap ni Kwarog kan ka. Day talaang tarong time. Kasano adida ibaga abastos ka? Ay na, tilar aramidem ngamin. Kuanggal. Ay naku na ngamin asinurot mo ni Edna ije karayan ngay. Yay. Di tamo tinsuro kanyak ni tata ba daw? Ay isumat lagayam. Ay salbag da ije apare ba dong? Yawanin anggal. Kaguran ako ni ading Edna. Ay, maalam Loko kan tumo ngamin. Ay na nakababain no istoryaan ni Edna ijay lugar dati amin. Hay, isungarod akayat ko ama ornos ti amin sakbay ti panagsubli ni Edna ije lugar da. Wen masapol ang madalusan ti amin. Angkal. Kanya ti aramida. Ay, di mo ulitin ati inaramid mo ka ni Edna. Unang kail. Hey, agpapanpay iti ure asinaw. Di mo ulitin ti kasjay. Unang kail. Inton maminsan, ilugar mo ti panagarim mo. Unang kail. Saan ati ila pagar-armam? Uray igid ti karayan, wano tengat karayan. Agarem ka. Day, apay akasurun nakmutingay, pare. Ti lang amin isursurum ka ni Kwarog. Anya, kinutultulungak to, pay nga agarem, pare. Kasta ayak ti tulong. Ha? Ay pang-asim ta sardeng ti kasjay nga aramid mo. Tila isursurum iti ka anak. Kas kalamang bubwisit Na, Ay no agisuro ka atay nasayaat. Ay saan napalpak? ay, sorry, pare. Aklo nag-asakti ng ibagaking kwa na. Ang angaw ko laeng. Mimpay-payso na magayam. Jakton ulitin, pare. Amok amasuron ka pa ilang ka ni Kwarog, Edna. Ay talaga, kapitan. Imay kami ka ni Kwarog. Tapno dumawat iti dispensar. Dispensaran na ko ading Edna. Napudno kakadimot lang iti kastang ibagbagam, manong Kwarog. Una ding. Ikaray. Jakton ulitin ti inaramid ka. Sige. Palabsak ti panang surot mo kanyak ijay karayan. Ay na, nagyaman na ka ding. Nasaya ta nagtungpalmet lang iti nasaya at ti amen. Di kay agdanag, kapitan. Man nakaawat akmet kat. Ay won Mamarbangon ko mapan agaram. Ay mapan kumamit mangibaga iti ayat naken ka. Angem sayang ta saan met gayam nga epektif ti naramid ni Kwara. Yaman naktada kay Wanggail. Kaguran ako manid na iti agnanayawn. Di mo tumit pampanunutan nga umon at ti aramid. Anya nga ita. Huwag nga raw. Agbabawi ka talaga. Amom to ti aramid inton maminsan. Unang gail. Laglagi pa ka anakan. No agarem ka kaniid na. Saan akong kumpormi? Agdiritso ka ije balay da. Naawatam. Nawata kang gail. Very good. Ewan kas iti legal ti panangarem mo iti balasang. Matong palang gail. Di mo ibabain ti pulitay Ay na, Kwarog! Napaay ka manan. Da kayo mat tatabadong ti kumalaang nasaya at ti isuryo. Tapno awan to ti rumswa apariko. Ala, Kwarog, di ka kumamaupay. Tatay ko na dangarudan iti English. Try and try until you succeed. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Entertainment. Insura para iti radyo ni Lyasya Tumli. Ken iti direksyon,
Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Siyak da ito'y Apo Manulaw. Si kamot gayam, Kapitan Enteng. Sumra ka. Agyaman ak Apo Manulo. Ang kagayam tarakan mo alyon Apo Manulaw. Di kagdanag, Kapitan. Nasuruan da itaatarakan ko. Kasta? Leon. Agtal na ka dita. Di mo dardaro pa ni Kapitan Enteng. Naguli mag-agpaiso ti aso. Ay, leon mo, Apo Manolo. Kung nagtumot kan ka, nasuruan, dahil taatarakan ko. Grabe matanday dyan nga Apo Manolo. Day, paimot nga Apo Manulaw, ti awag mo king kuana pare. Iso ti kayat na. Di na kayat no awagak iti Don Manolo. Nagkunaan mo ngay, grabe pare. Wen ata ti aso na ije balayda, leon mat gayam. Sa ko mawatan pare. Dakil alyon ti agbabantay ije balayda ko na. Anya. Bili ba ka ni Apo Manulaw, ta sinuruan na gayam ti leon na. Wen, tungpalan na ti baga ni Apo Manolo. Iso na jay, dinak inan ano ti leon adakal. Kastaya. Napan ka manen iti balay ti pagayam mo, abak nang? Gusto ka ba nang? Ay, anya ayati mapan mo kitkitaan, ijay. Magustuak nga ro ti tarakan na alyon. Anya? Kita man. Dahito Ada picture mi iti leon. Wen ngagpaiso. Ay, dakkel alyon ti kaduam iti ladawan. Nagamon to bay. Kayat mo matay? Nakaayat nga ron. Ada ko malyon ko. Agkarasubli mo't ni Uncle mo ngayon teng di tayan da Apo Manulaw. Magustuhan na ngamin nga kay ayam ti Leon ijay. Anya? Un kagawad. Nangalaan mo't ngay ni Apo Manolo iti leon. Ay kat ginatang da siguro, idi ba sitpay Saan da pinadakkail? Kasta siguro Pinapudno na. Kaya't mo't niyang kalinting tegtarakan ni ti Leon. Saan ka di delikado ti leon? Oy, delikado Iso ang masapul ang masuruan. Dakkel nga rod apagkwartaan da ita. Ano bilang? Kasano ko maham apagkwartaan dati dakkel alyon Mike? Talaga nga awan ammom ba daong? Nagsao ka pa ilang Mike, iti madikanyak. No irwar da Manulo ti dakkel alyon da. Sigurado, adda manen ag selfie iti sangot ti leon. Kalpasan na, agbayad da ken Apo Manulaw. Wine, nawata ka, tiket mo sa wine. Adda manen abumak nang ni Apo Manulo no kasta. Kapanan niya wangkay. Inak man dita balay ti gayam ko abak na. Ay, mabalin ka diti sumurot ka da kaya wangkay. Una! Kaya't kumit ang makita jay dakkel alyon ni Apo Manulaw. Uray siya nga ron. Mailiwak ang makakita iti leon dakkel. Kaya't ko ti agsilpi akadwak ti dakkel alyaw nang kail. Mabalin. Peki din asaan. Kano nagamo day jay alyaw. Ay, mapantangaro din ang kail. Sige, Kapitan Enteng. Kuwarog, ag-selfie kayo latta no kayat yo. Ay, agyaman kami Apo Manulaw. Mabalinyo apagpunganan ti Leon, kabayatan ti panag-selfie yo. Ha?
Talaga? Wen, Kwarog. Naamo dayta akas la aso. Ay, mayat ano kasta Apo Manulaw? Ay, ipadas ko man. Sige. Mabit lang takasaritak tilyon. Iti kasta, saan na kayo nga an-anwan kini Kwarog? Wow! Sige, Apo Manulaw. Na, kita daytoy marikwana. Ti anya, marituyag. Adda post di Kapitan iti Facebook na. Nakapungan iti liyaon. Ay, kita hakman. Mm. Ni, ayun. Ay, manumatan ti kasta, maray. Wan nga raw maray. Saan nga ta, nga edited day ta? Panagkunakit saan. Talaga apud-pudno daytaw. Nagturad matan ni Kapitan. Ha? Uray ni Kwaraw. Adamit pus na akas ta, marikwanang. Anya. Day takit din agsil-silpe akadwayo tilyon ti amuyo, inteng. Katuwaan lang harot. Kasanod, nudangran na kayo ti dakkel alyon ni Apo Manulaw. Ay, adayo ang mapasamak. Nasurwan nga ron day jay. Alyon. Awan lat diyo ar-aramidan. Kaya't ko lang mat nga nakabarbaraw nga ipos ko iti Facebook. Amin lakit din ang makita yaw, picturean yaw, saka ito i-post iti Facebook. Ano pa? Kakaiso na, naabutan tayo ti kastoy high-tech. Ate wiyo pa yan, tikas laag tutubo iti kastang ar-aramidan yaw. Ay, sumunod sa uso sus, nagmayat tubay. Adda kamot manen, Kapitan Enteng. Mabalin pagngangaam tilyon mo, Apo Manulaw. Anya? Sa ko ipastrak ti ulok basit tapno picturean nak ni Kwarog. Nagkurni kamaten, Kapitan Enteng. Numabalin ko maan. Ta aramidag man a profile ka. Sige, Kapitan Enteng. No iso ti kayat mo. Ay, agyaman na ka. Mabid lang kasaritak ti leon ko. Kat pagngangaag. Sige man, pagngangaan niyo ti leon niyo. Leon, agnganga ka. Nganga. Antaytan. Nakangangan ti leon ko, Kapitan Enteng. Kurang! Umay ka ta picturean na! Nagbilak iti taluang kail. May isa, dua, talaw. Ay, insak multilyon ti ulo ni Uncle Inteng. Ay, Apo Manulaw, tulong! Apay ko, Aro. Ay, kita niyo awanan ti ulo ni Uncle. Insak multilyon. At teka, na-injeksyonan na niti pampaturog ti leon, Kwarog. Ay, agyaman na ka Apo Manulaw. Umanganges pa lang ni Kapitan Enteng. Ipantay ti ospital. Ay, sige Apo Manulaw. Diya kaya tamatay ni Uncle Kao. Sige, ilugan ta ni tilugan ko. Ta ipantay di ospital ni Uncle mo. Naimbag ta nakapuot kan, inteng. Sa dino ti ayan ko. Adda ka diti ospital. Anyat napasamak. Insak mul kano jay dakkel alyon ti ulom. Aging ga anapukaw mo ti puot mo. Ay, kinagat gaya man tilyon ti ulo ni Parinteng. Kasta kanong araw. Ay, basol na mo lang Di pa ilang amin napnuk idi pinunganan na tilyawn. Uwan nga rin. Gapo siguro at naanos jelyawn kat imabuso damot taon. Nasayat mo tapno dagunggunan ni Parinteng. Anya? Lakayanan dahi ta selfie ka muna nga aramiday. Dayta katirigat na numaminsan tinaadik iti selfie tapakaisag makan magaya. Pudno dahi ta.
Damok di ta anak nag iti deras. Gapulang iti panagsilsilpi na. Kumusta ni Kapitan Nenteng? Mayaten, nakapuutan. Nasaya at no kasta. Ay na, pasensya ka ni tinapasamak ha? Di kay agdanag, Apo Manulo. Ay, adamot basol ni Inteng. Taiso, tinagdisnudo anapan iti balayo. Gapo iti leon. Nupay kasta, tumulong nga kiti amin na magastos diti ospital. Ay, agyamanak no kasta, Apo Manulo. Awanan yaman na, Kapitana. Nakaruwar ka din ni Kapitan iti ospital, Kuwarog. Wan kagawad. At daitan iti balay da agpapaimbag. Nagasat ni Uncle mo taam mo ni Apo Manulo ti inararamid na. Ay, rumbang lang Tatarakan na mo't jailyawn. Tano saan ay na? Amangan no naawanan gasat ni Uncle Mau. Ay, ungarod kagawad. Dandanin ni Uncle Kaw. Iso nga inton maminsan, agan-anad kayaw. Oray na anos, kan nasuruan jelyon. Ay, ayop tulak taray jay. No abuswon yaw, ay, delikadaw. Ingkawar yung matanday tatarakan nyo alyawn, Apo Manulaw. Wen, napanunot ko nga isurrender ko langan kadag iti mangimatmaton iti animal welfare, Kuwarog. Kasta ka day? Idi pa'y kumanga inaramid ko dayta. Tada mangibagbaga kanyak, ang jaking kaskaso. Ay, nasaya at matlang no isurrender yaw, Apo Manulaw. Wen, Kuwarog. Nadidigra ak itinapasama kini uncle mo. Ay, permitidahan ko iday. Kunak numatayin ni Uncle Inteng. Manipo dita. Jakon kaya tiagtaraken itilyon. Aso ken pusa laengen titarak na. Lugan ka day dagiti mangimatmaton iti animal welfare day jay. Wen maray, napandain na lati dakkel alyon ni Apo Manulaw. Ay, nasaya at mo't no insurrender na. Nakabubutang mga minday di alyon ataraken da. Ay, awanan at itarakan dalyon. No sana kasjay tinapasama, mabalin adi da surrender. Nasaysaya at matlaang no aso ti taraknanda nga agbantay iti balayda. Saan alyon? Isu nga awan Apolos ti bisita mapmapan ijay balayda. Gaputa mabuteng da. Dalaeng kapitan ken Kuwarog tinapan. Awanen titaraken ko alyon. Insurrender kon, Kapitan Nenteng. Pasensya ka kuman iti napasamak. Adayo ko mga insurrender mo. Titarakan mo no saan agapo kanyak, Apo Manulaw. Di kagdanag, Kapitan Nenteng. Idi ko mapay arumbang nga insurrender ko. Ang naitantan laeng. Apo Manulaw. Agpaimbag ka taipatpatag ka apagayam ko. Agyaman Apo Manulaw. Intun umimbag ka. Welcome kayo lata ijay balay ko. Thank you, Apo Manulaw. Enteng! Bumangon ka dita nagidaam. Tagdalos ka! Makapakintot Ha? ka. Nakarugrugitan ti datar. Ngam awan pa'y kunam nga agdalos ka mait. Ha? Ay anamot din. Idi agsaksakitak. Naanos ka na lamuyot ti panagsasaom. Itakas kalatigri anaungan. Naimbagan dagiti sugat iti ulom. Mabalin mon ti agtrabaho. Saan aday talatan cellphone mo ti in-into naram? Nasakit ti ulok Ha? na kinagatil yun. No. Isuan na alumanay ko malata ti panagsaom. Kasano ajak makaunget? Kat day tamot ten cellphone mo ti sang kaigam mo nga agid iddalatan. Agsilsilpi ang nga ron. Di ka pala nadidigra iti napasamakan ka, Inteng? Na, Ay, agbaliw kan!
Saan aday tamapan agsil-pisil-piti aramidam? Wen, idulin ko ti cellphone ko. Dalos ka naglampaswak. Kung no makalusutak sa gayam. Ay na, Kapitan Enteng. Delikado nga minter aramiden yung apa nag-selfie iti alanganin a sitwasyon. Nagasat ka, ta si bibiyag ka pa'y. Inton maminsan, agan-anad ka tapno iwas disgrasya. Ako na da. Ala sige! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay na. Dagal, ti parikot ka. Oo, di la mabalay, nga agtugaw ka lang dita, kabadong. Makadandano kak iti tao, no kastulay. Ay, pangaasim at agtal na ka. Ang mga numadalapos mo dagita lakaw. Ay na, no amom lako ma. No kasano kadakal, ti parikot ko ita. Baklayan. Anya namin ayat ti parikot mo. Amom ka day, anituyang ko nga asawa. Kit makilalalaki. Ha, anya! Pag ko na ang makilalalaki Di ko nam jak makadlaw, ititigtig na imaw. Anya, Madlaw ka. Kanayon ka nga, pabanglaw. No kasta, rumwar ka dito'y balay. day talang. Ag lipstick ka, ag pulbos ka pa'y, ag pantalong ka pa'y iti nakitkiting. Naa, makius-uso aklaang mata. Makios-oso ka. Ate mo pa'y ti may sa abalasang agpapaarim dita. Apay, anya ti kayat mau, agbalinak alusyang, Ay di nakulawin tuyang. Amok, adalalakay. Awan lalaki! Salbag ka! Masuron ka, tapon no ti atap kuking ka. Adalalakay, adalalakay. Anya? Papa na, maribanang. Ay, dumarayak man iti kasangay ti may sa apagayam ko, Maray. Asino apagayam mo, Maray? Ningay Marisalod. Ay, wun, amok ni Salod. Sukik dayjay ijay ilay. Ay, no kayat mo akat sumurot kan, tapno adda kadwak. Nakababain samot, Maray. Sa anak mo't ng bitadaw. Anya, tapno sigurado ka. Awagak nga rod ni Marisalod. Ay, ala, sikati makaam mo, Maray. Kinapudno na, ay, kayak kumut ti makailiw-liwag itak iti parikot kaw. Kapanan niyaw, tataba daw. Ije bangkang may, kanituyang ka, kuwarag. Ay, badbadon samot na kita yung karton niyaw. Kas lagbakwit kayo Way, taijaya kon bangkang may, lagyan. Anya? Panawan nyo ni nana to yung ijibalayaw. Way, taado pa'y nagitinasken at trabahuag ije bangkang may. Ay, di yung pampanawan ni nana to yung agmay-may sa ijibalayaw. Ang mga nuwad sa baling agawi di jay. Joke lang ka day, tataba daw. Sige, panawan ka pa'y, kuwarag. Anya ngay, Marituyang, agbatikan ditoy. Un amaray, igawid nakmo ni Salod. Makita? Ay, ipasyar na kano iti ayang dagiti mula da asabsabaw. Ay, wun, Maray. Nagpipintas dagiti mula da asabong. Isong arod akayat ko ang makita.
Bareng maikati stress ka. Sige, agawid akpay nga rod tamangan no sa pulen nak ni Inteng. Malawon, maray. Bigatak to siguro nga agaway. Oo, naikan, mare. Kunwari, mabain ka pailaan. Tagayam, kabagyan nyo mo't gayam ni Mari sa lod. Ay, naikan, marituyag. Nagadugayam ti mo layo dito ibang kagyaw, tataba daw. Una, tay supay nga ilakaw ko araw. At day sukat kaw, iti bagas. Kay, talaga amat nga minakasta. Nagronda kayo gaya, may dirabe. Wow, agungat ani ang kalinteng, no agsardeng kami nga gronda. Nakitam gayam, no at dati lalaki ni Tuyang kaw, anapan iji balay may. Ha? Ay, awan ni Nana Tuyang idirabi ijay balayaw. Anya? Kunan yan ti banang, nakituro ka no iti balay ti pagayam na. Makitam, rumor pa'y gayam ay napapan makisinara. Ha? Hello? Kapay ngay mawag ha? Kano ka nga gawid dito balay? Ajak pa'y masango ita. Adaw, tiyararamid dito. Kasta ka, day? Apay nagturo kami di rabi. Nay, madlaw ko iti busis mo kung nakainom ka manan iti arak. Nagturo kami di rabi, kunak! Iti balay ti kasinsinday di lulamay. Apay aya. Sin, ulbob! Ti kudam gida, iti balay ti lalakim. Anya? Salbag ka. Bakitan? Hagtrab-trabaho ak ditay. Ngamday tamot makisinsindarak iti lalaki dararamida ba? Ay, agawid ka dito'y balay, tagsarita ka! Pumanaw ka dito balay ikaw! Panaw! Pimanaw mo't gaya man ni Marituyang di tabalay da. Anya, Pinapanaw kanu ni Kabadong. taapay kanumat, mare. Pirmi nga rod ti imon na. Atapon na nga adda lalaki ni Marituyang. Ay, sa bagay. Mayat no pumanaw pay laeng. Taamangan niya pa'y tidakas nga aramidan kan kuana ni Pari Badong. Kaasimot ni Marituyang. Ibagam kan ni Kapitan, tabagbagaan na ni Kabadong. Sige, takasaritak to ni Inteng no anya ti makunana. Tumanon ka dito'y nanumho akalapaw ko, pare. Uray gayam dito bangkag mo, nakainom ka. Ay, wemot ah. Ay, ginabsoon mo ti botelya na ginuman pare. Ay, sos! I love more Janes, pare, Ha? than a woman. Di mo amo ti sasawo, may pare ba daw? Pare. Ay, agangas ka matan iti naunan. Dakal ti pare ko, pare. May papansin ni Tuya. Ha? Amok, hada lalaki na. Apay nakitam ida. Saan? Atapat nga ada. Atap mo lagayam. Ay, narigat day ta. Natagtagainap ko ngamin, hindi pa naminsan. Ha? Nga ada lalaki, akasinsin-narak na, pare. Iso akanayo nak nga uminom iti arak. Takayat ko ti makalipat, iti nagtakal na parikot ko, pare. Ay, uray pa'y ibusam amin nga arak dito ay barangay tayo. Saan ang masulbar ti parikot mo? Ha? Wala. Makalipat ka matabaset. Angam na mo asawan ka. Agsubli man ang ti parikot mo. Ay, Diyos, kikiditi kastoy abiyang. Ano? Ay, sulbar ti parikot mo. Adya? Isardeng mo ti agsyan. Agpanunod ka kit di iti positive. Saan negative? Buti! Buti! Ay, buti dito! Ay, ada buti udit kapitan. Ada buti ni pare Badong iti kalapaw na. Ay, kasta ka day. Ay, inak man nga rod kitaan. Ay, mga di mo maawi. Kaya nagadaw. Ay, nagrawat mo iti arak ni Badong nga kaanak no kasta. Ay, ingka kagatangan ti buti nan.
Ay supay nga kwartanan. Ay na, badong ka anakan. Patayom samot tin ti bagay may ti arak. Uncle, kami ay. Imayak, tanak ko na ni Kapitan Nenteng nga do ti buti nitoy. Kaya, Gatang akong dagiti buti. kaya kung timatay. Ha? Iso ngayon ton pumanaw kayo dito. Halaag titalay, dita sirok. Nakagbitin. Ay. Ay, dakas day ta pampanunutem badong. Wine. Talaga nga arabidag na ito. Angkay. Ay, sinalbag kamat. Sana day ta ti solusyon iti problema. Nuadaman ti saan yu anag kinawatan iti asawam. Ay kat pagsaritaan yu anasayaan. Just kaya tuya ngayon. Dahil paypayso na ti pimanaw. Pinapanaw mo matngamin kanaw. O, di pimanaw. Wine, kasi muro tayo iti lalaki na, maray. Naa. Inton ko, idarom ko kan ni parentay. Adda nga rod ebidensyam no agdarom ka. Ha? Apay ngamin apampanawan yun ni nanatuyang Kanya? Bantayan yung ngamin Tapno saan nga agawin ti sa balay. Ay, agsardin ka man dita ko araw. Maruwam kamot na basta kalatan sumagsagpaw iti saritaan. Sana balik kumamon numayat adinggay. Ay, naimbag ta si bibiyag ka pa'y badong. Kunaknuan yan ti inaramid mo. Ay, saan? Ay, sinalbag kayo kay Dimot ulitay. Oh, masurunak nga minkin ka. Tay bagbagam kit din ngayon kaagbitin. Angkal. Dakas day ta pampanunutem Mala, agawit ka ni Jebalayaw. Kat biro ka ni bakit mo. Tapag saritaan yaw, ti parikot yaw. Ay, masurunak. Imbis akasyan da. Kat katawaan da ka. Anya? Imbagak lang aroon ti parikot ka. Isumandak pa ilang itilikodat. Kabadong saan nga min adagiti tattao ti mapan mo pang ibagbagaan iti parikot mo. Marikwanan. Pilyam ti talka magayam nga iso ti pangibagaam. Ti kunada siguro kat ang angawlaan ti parikot ka. Anya nga tan mapan ka ken ni Kapitan. Ha? Wen, saan siguro matadakas? No dumawat ka ken kwa na iti balakad. Kamakimisa. Sambutin may ti umuna amisa ni Apo Paday. Kasta ka di paray. Sige. Intun maminsanak to nga rudan nga umay. Ngam apay ngay may ka? Ay, umayak ko malang makisarsarita king ka paray. Boring mga ngamin ni balay. Awanan ni tuyang ka wakasarsarita. Ay, bakas ta akit kumuyo ka kada kami tayo makimisa. Sige paray. Mayata ka sumurot ka na kaya. Nagdamdama ka. Iso ang naamwak na ayan mo, tuya. Badaong. Pangasim ko ma. Agawid ka ni balay. Awan ka kadwat. Anya. Naamiris ko itan, tibidot ko tuya. Iso apakawanin nak ko ma. Ha? Agawid ta ko man ni balay. Tapno ipakita king ka, ti pa nagbalbaliw ka. Agpaisaw badaong. Nagnakam kamot laangan. Wain, tuya. Iso apa nga asay. Napakawanan nak nga asawam. Sige, pakawanan ka. Ala, agawid pa nga rudan. Ay, tablawan kayo paray. Maray, naurnos yun ti parikot yun. Ay, agyaman kami paray. Ay, Agyaman ka may Kapitan. kunak no diyo maurnos ti bagbagiyo. Dandan ni nga rod paray. Na maglaki day. Tay maya nakimisa. Nangagaw, nagiti sasao ti Diyos. Babaengking ka paray. Talaga? Kasano nga min? Wala, tamanipod pinadas ko ti simrag iti unag ti simbaan. Kat in-inaw, anamiris ko ti bindot ko iti asawak paray. Ay, maragsa ka nak no kasta paray. Iso adakal may ti pagyamanak. Tanda ka akong paray. Ewan na naman na.
Iso, yawis tayo amin kadag iti ka barangayan tayo. Intay to makimi sa inton umay a Domingo. Wan, Kapitan. Ay, Tata Badong. Pangkampay ti kinapudno, sakbay nga aginom ha. Mala, nasayat no dumngag kayo iti pamagbaga ti simbaan kapag sayaatan nyo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.